Evo mene, vi gledajte. Evo, gospodine ministre, vidimo vraćate državnu imovinu jedinicama lokalne samouprave, pa i ovdje u Metkoviću. Da, evo vidjeli ste kako izgleda ta imovina kad se ne brine o njoj. Ona dugo godina ovako je zapuštena i uništava se. I pomogli smo realizaciji jednog odličnog projekta da to bude u svrhu dnevne bolnice. Time se podiže razina sigurnosti građana, razina zdravstvene zaštite i ovo nije samo podizanje te sigurnosti, nego i dostizanje civilizacijskog standarda jer zaostajemo za tim. Posebice građani Metkovića i građani Donje Neretve s obzirom na odsječenost prometnu od svoje bolnice od Dubrovnika i mislim da će to pripomoći i veseli se da smo u zadnji tren to uspjeli iznaći načina kako i mogu iskoristiti evropske fondove da bi ovo renovirali i pripremili za svrhu, za ono što je najpotrebnije trenutno građanima Metkovića.